Bistro i rogi ljudi, dobrodošli u novi video u kojem ću vam pokazati kako sam ja zapravo lovio svoje prve lignje, kako za uloviti lignju nije potreban štap, već se može loviti iz ruke ili vam ga na cedevitu. Ja sam to zvao na cedevitu, tako da potrebna je ovako jedna plastična kutica od cedevite. Potreban vam je najlon, nije bitna nešto debljina tog najlona. Ja ovdje imam 0,35, možda je to predebelo za to, ali koristim šta imam. Jedna kopča za skosavice i bilo koja skosavica po mogućnosti što teža da možete dalje baciti, a ako je plići teren onda što lakša, ili bukva ili tako taj neki stil. Tako da ovo možda i nije najbolji način, ali je definitivno način s kojim možete uloviti lignju s obale bez štapa, i tako sam ja nekad lovio dok nisam imao štap. Da ne duljimo puno, idemo sastaviti ovaj Cedevita Egi set. Uglavnom sad ćemo ovaj najlon, kojeg nadam se imam dovoljno, ne znam koliko ga imam, možda ga neće biti dovoljno. Namotat ćemo ga na ovo, pa krenimo. Evo ga, ovaj klasični čvorić namotamo ovako 2 puta, zategnemo, višak odrežemo. Nakon što smo odsjekli višak, namotavamo najlon sa ovoga na našu cedevitu. Koliko? Dovoljno, barem nekih 15 metara, evo. Računajte da vam treba duljina da zabacite skosavicu i da ona malo potone, ništa više. Puno manje najlona nego što stavljate u predenice na role, jer nemate toliki zabačaj iz ruke. Evo ga, to vam je to. Sad kad smo namotali željenu dužinu najlona na cedevitu, uzmemo kraj i vežemo kopču. I evo ga, na kraju kopče kačimo skosavicu, sve to lijepo spakujemo u cedevitu. Idemo na more uloviti lignju. I evo nas na moru, kiša nas je ulovila, ali evo došao sam snimiti samo da vidite kako je to loviti lignje na ruku. Izvadimo ovo, zatvorimo, ovisno ako ste ljevak ili dešnjak. Glavnom rukom motate, to jest mašete ovako, a sa ovom drugom držite ovo ispravno, ravno, tako da se najlon može odmotati kada ovo zabacite. Ajmo probati. I stavio sam malo najlona, trebao sam više namotati. Sad čekamo da malo potone i onda lagano namotavamo. Možete konstantno namotavati, možete stati tu i tamo, trznut, znači ovako. To je kao neki skos, ajmo reći. I tako non stop mašemo i zabac. Idemo 1, 2, ne znam ako možete vidjeti. 1, 2, 1, 2 i tako stalno. I evo je, koliko se vidi, pitaj Boga. Ideš.